Yeah, Richard Musifiwa. This is Daudi. Hey, Daudi. Hey, Jesus name. Natazama sana kwa Yesu. Binadamu utafuti Yesu. Hey, munaangaikia maisha. Siku nazo ndo zinapita. Ona, amutaki kanisani. Ona, amutaki tena sali. Ona, amutaki tubu kweli. Ona, amutaki kufikiri. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Binadamu vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Wa Kristo vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Binadamu wanapendaga sana, maisha yao ni kutamani sana, usiku na mchana wanatamani sana, na ndo maana wanalialia sana. Yesu mwenyewe hawamutaki, Yesu mwenyewe hawamusikii, Yesu mwenyewe hawamogopi, Yesu mwenyewe ona, amutaki kanisani. Ona, amutaki tena sali. Ona, amutaki tubu kweli. Ona, amutaki kufikiri. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Binadamu vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Wa Kristo vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Maisha yanasumbua, yanatesa, maisha yapoteza. Kula, mavazi, pesa danasumbua, maisha yapoteza. Yesu Kristo alisemaga tusiangaike ja mwili nafsi zetu. Kwa maana hivyo ndivyo ulimwengu kila siku watafuta. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Binadamu vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Wa Kristo vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Nakwambia vimba mu Yesu, vimba mu Yesu. Vimba, 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 vimba. Yeah, ni mtoto wa Mungu, mimi Richard Musifiwa, nimekuja mbele zako na hii ukweli. Yakobo sura ya 4 verse yake ya 4 imesema, enyi ninyi wazinzi, amjua kwamba urafiki na ulimwengu ni adui pamoja na Mungu, na Mungu